Tima twari bon consigne n'ahaya abakinyi babonaga ko bayirespecte ahubwo igihe turunga umupira nago twasukaga munani hagati vuba igende ngingene nabishakaga. Ubu tugiye kwikoncentre cyane kuri niveau offensif cyane, turebe ko match ikurikira niba tushobora kubona amanota. Ikintu cya mbere kwanza ni fraîcheur physique y'abakinyi, ni minsi mikeya inani isigaye, ni fraîcheur physique y'abakinyi no gukora ama repetition ya ma contre attaque. Nico tugiye gukosora na bintu vya special tugiye gukosora kubera byinshi nabonye babishize mu bikorwa. Ikintu gisigaye ni finissage. Buri equipe objectif ya equipe yose ishaka igikombe. Ubuze igikombe ugagenda muri Big Four. Nkeka ko niyo ntego ye. Intego ya mbere ni igikombe, tubuze igikombe dushaka imyanya myiza.